Kao i svake godine, povodom Dana policije, odnosno Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, mi polažemo vence na razna mesta koja su od značaja za naše ministarstvo. Jedno od tih mesta je i ovaj spomenik ovde ispred zgrade u kojoj je smešten deo našeg ministarstva. Spomenik posvećen svim policajcima koji su izgubili svoje živote u odbrani otadžbine, u vršenju svojih i redovnih aktivnosti, ali i prilikom napada na našu zemlju, odbrani našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, agresiji NATO pakta 1999. godine. Moramo da čuvamo uspomenu na njihovu veliku žrtvu. Ministarstvo se trudi koliko god može da pomaže porodicama poginulih policajaca i ranjenih, naravno, onih koji su izgubili svoju radnu sposobnost. Na tome se temelji i sadašnjost i budućnosti samog ministarstva, odnosno na njihovoj žrtvi, na posvećenosti poslu, i zato je naša obaveza da u znak sećanja na tu njihovu žrtvu i budemo ovde, ali i da se to nikada ne zaboravi. Između ostalog, i ovaj dan policije je posvećen sećanju na jedan herojski podvig srpske žandarmerije kada je došlo do obračuna sa Turcima nakon njihovog napada na Čukur Česmi ovde u Beogradu, i taj dan je uzet kao dan policije, odnosno dan Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno ovaj današnji dan je i slava Ministarstva unutrašnjih poslova. Još jednom srećan dan policije svima. Mi ćemo u narednom periodu da nastavimo da jačamo naše kapacitete, da razvijamo i da poboljšavamo i našu opremljenost i spremnost i profesionalizam, ali naravno i da posvetimo maksimalnu pažnju materijalnom položaju zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.